Hidup muanang laju kini pelalian siap pebekalah lah pipis wajah nih pipis telah ngon siap minyak kurang lagi pipis asang nomor bebeken no udah kena nale nih pangjedang tembus 4 angka kurangnya pasti sebelum lagi pipis minyak ngon beli pupur beli bagus bijak kok nih beli deh beli apa kuning gelur ke gitu kini gede sing tepuk kineng lah somah deh ye beli mungkin payu bang cai deh pipis nejak pipis doyan tagi yo sebut lah pipis lo do siapis mau ngemberang dah ditajan sing yo lah pipis jane beli men kekene doyan kalau kegayan beli nih semangan ngecel siap pedeng masih ngecel siap tiang nih kurang beli nih sing tain beli gacel beli Bos bilang pedeng teh lo kagak celin. Siap kan kapa-kapa beli ngecelin lo bilang pedeng masa nu kuangan beli ngecelin lo. Beli pokoknya tiang sinja ngeruang beli kengken je carane beli panglah pipis bang tiang ide pipis kameli pupur kameli enci beli. Borang sing lah pipis mepek mepayas nyen kake dengin somah subo damping cuma ben mesti mepayas ben. Sinja keto beli nah teh kemu malu si ipe kaki ngalih warisan itu ngalih duman. Warisan apa ben tadi itu? Dia mari ya sih nawang beli. Pekak tuh ngelah warisan, ngelah sertifikat tanah, ngelah mas-masan, kemu malu tagih aja. Yang ada barang-barang yang mau belanja beli. Lo ning ngadap kada? Mennya nak mula wajib tuh beli. Man beli apa man? Kengken je caranya di depan beli makanan itu. Pokoknya dia ben beli ngeramang nih len-len. Nah, jadi mau beli jalan kamu jadi beli jalan. Cek, ada yang peka nih. Kak, besuk kak. Apa nih gelur nih? Mai malu kak, besuk kak, kada omongan bede. Ada apa nih gelur? Nah, mai malu kak, mai negak, malu negak, kada satuang bede nih. Kak, kan warisannya kak, kewah nih alian kewah jani kak. Nih kunan megenep dak geo kak, bis. Warisannya kak, ada bengong, warisan. Sertifikat, mas, apa ya ada? Wih, cek perjani waya nagih warisan. Pekak betua kekinian. Sing ngelah apa mengkai sing nyidang cara jani. Kengkenang jani. Dan ngelah warisan apa-apa pekak. Mau ditutoleh di tengah mana ada. Nah, kini bo demit pekak yang ngajak cucu. Penipuan kak kenapa kudu dengokin yang nah. Tuh nyaman yang bisikan pangrungan pekak. Kengken yo sakit, kalau di rumah sakit, pokoknya cucu ni bisikan orang ngurusan. Dia yang kau kino. Nah, ian buah kekene keras ini. Adian sebut tanam pekak jani hidup-hidup. Pangsing tuyung repot pen jai pimpinan. Pelih yang nanam hidup-hidup mati nak meluka, mereka ketanam. Loh. Beli apa negak malu negak. Kengken beli man. Apa man? Bibi man. Sing lapo kene pekak, sing lapo. Aja beli gelar-gelur kekene sebenarnya merueng memanti ini beli. Jangan ngepayas doen lah kurunan. Sing lapo kene pekak, sing apa sing manjan ini sing mana apa. Nyak beli ngugu punya nih pekak. Anak sing ada apa kene sing ngelah apa ning, ne tanam supaya pekak hidup-hidup gitu no. Sing perah tuh beli pasti kebange beli pasti kar bang aden beli ini tuh kacung nih yang menawang pekak mulai ke kedo. Pilih kasih tuh beli adanya beli. Man kujang beli manjani. Supaya je beli nak sing bange, nak sing ngelah kene. Muluh nage mo. Muluh bango. Ketu tiangin nage beli nah. Mo nage coba mo. Nah pang pirengangem minta pekak. Mo jalan boh beli Juma yang di tangai kopi nih. hidup muanang mungkin hidup besok
mati memanyakan keranya pada apa jadi tu tangi beli jadi pekak tu ah. Dah terblokir dah. Apa kau ni tadi gerang-gerang ni sing karuan teka ni. Kak. Kak, ada apa busan tu nyan kak? Pani dingas yang di sisi uling di sisi itu beli je pekak du buyut tu san. Apa san tu guru tangi beli jadi pekak tu mara. Kene de. Namai teh malu. Pakin pulungen ni ngena hang je pekak kan je unduke benjap ni. Main di tengah malu. Nah. Kira ada ni kak, ada. Belah ni tungkar dia untuk kecarangan ni. Mai deh, dini malu negak ajak pekak. Nah, Ajak mai tungan. Nah kak, apa sudah ni tunyan kak? Utang pekak ajak belen tiang itu ikocong. Apa tu target sebenarnya tu kak tuyut kak nak biar dingah tiang tu nagih nanam hidup-hidup kengken tu maksudnya kak. Kene to di. Itu nian ikocong mai cekelar gelur cara anak kesurupan. Cek nagih warisan. Kenapa bang pekak ini? Pekak sing lah apa-apa. Warisan tu ada di punapi ni ada peti apa keadaan isen ni. Benjap barang-barang ngurusan ni pangsekan tawang apa isen ni peti ni tu. Nah deh. Nah, oh gitu. Belen tiang mai tu nagih warisan. Pih sajan kati tu belen tiang sing nawang apa? Senawang pekak ber dua kene besing lah apa jek nugen je belen cai tong gitu ngarai warisan. Nah kak kene malu kak do nyentuh sangat tangan munyin belen cai do ikocong pangsing nyan ulian munyin ikocong pak ngeranang gelam jelek bayu nyan pekak. Nah do sangat tangan malu kak dan nyanan tiang yang ngoranjak belen cai tu. Nah deh. Jani barang-barang mengurusang belen madene. Coba jemak tu peti ni. Apa je isen ni? Pang tawang. Nyanan pangsing pekak orang ngedemit. Nak ento dogen hanya ada warisan kumpin jeningi yang kejang. Nah, tegarang jani ento menbalin tunang. Dan apa keadaan misi? Nah kak peti nenek kak. Nggih. Peti nenek kak. Oh, di sini ada batak kene, ni pasine kati bucek labung begini kak. Apa ya? Nenek melapak sini lu kena. Wih, kene warisan kumpin tiang ni. Wih, sudah di misi ni kak. Coba malu buka kak. Nah, Misi kak. nah Wih, barang balien malu. Wih, ke kene sin lontar ni kak. Nyen pidan duwag ni maco lontar kak. Apa keadaan ni sing tawang? Oh, kekene warisan ni, deh. Anggon apa kanggo ni? Tadi karadap ni. Bang Iwayan. Nen malu kak. Yen kene unduke bok misi bok lontare. Wina daki benado nyag ni. Kengkenang bentiang ngenahang ni. Nah, melahang janggen malu kak. Manian tiang kerngidih dulungan ajak pisagane. Ane bisa maca aksara Bali. Nah, Pang tawang apa ye isin lontare nenenan. Nah, ni nasat maku warisan tertamil luhur de malu kujang-kujang. Nah, manit yang kerngidih dulungan malu ajak pisagane ane bisa maca aksara Bali ni. nah jani mahde pun jani ngurusang niki malu. Pang tawang apa je isen nene. Entale ni. Gitu nyanan pang tawang kak masih bidan penglisire ne jenengo anggone warisan. Pang tawang masih ajak Iwayan kocong kene isen petine ne jenenge tagi ajak Iwayan. Nah, yen ketu kak melahang ni malu ngejang di tongos ni si malu. Habisina ben mani tiang ngali petugas ane bisa bersihin lontar
ditukar bentu nang tiang. Nah kak, jadi langan lu ngejang itu tongos nih. Nah jani coba kerali-alin malu di HP nih. Nye nawang ada timpal ane dua maca bahasa Bali. Ane nawang lontar jani malu cang Bali-Bali nih. Oh, nih ada anak tukang-tukang mesin lontar. Apa yang nenenyan? Nah, anak uling DJ nenan bisa mesin lontar nih. Oh, nih ada nih penyuluh bahasa Bali Kabupaten Karangasem. Nah, nih lah keridin tulungan yang ben mani. Janjian nomor telepon nih. Telepon boleh jani. Nih jani kerali-alin malu nomor telepon penyuluh bahasa Bali Karangasem. Mesin-mesin lontar. Oh, nih ke ya. Om Swastiastu. Nggih niki sareng penyuluh bahasa Bali nggih. Oh nggih. Yang Pak Ajung puniki dan jage nunas tulungan puniki pekak tiange ngelah warisan indik lontar puniki sekewanten lontarne punika ampun agak usem punika wenten sambah punika wenten daki jan nas tulungan puniki mareng majang ring ibu penyuluh bahasa Bali mangde nyingain demun lontar pekak tiang puniki tuanta dados yang nunas mangde mersihin puniki lontar pekak tiang napi yen wenang lontar punika. Oh mangken bersih dayang. Oh nggih nggih nggih. Nggih jagi jantos dia puniki di Jumat dia niki. Nggih nggih suksema, nggih suksema. Nah, sedang melana masih jani penyuluh yang orang idang dekemai akar mersihin lontar nih. Nah, jani ker orang masih malu aja ipekak jani malu. Ker bersihin lontare. Nanging nemu gareng lontar wong tewas mungaring gurit. Om Swastiastu. Om Swastiastu apa? Nggih Om Swastiastu nggih. Niki saking penyuluh bahasa Bali nggih. Nggih, dados sareng akeh niki. Nggih mriki rumun. Enten kenah Kang Yang puniki, kenahe puniki nggih. Niki raresa nuwun satangi nggih. Nggih, Kang Yang puniki niki rumun raresa Kang Wan enten kenah niki nggih. Niki rumun raresa nggih. Nggih, ledangan puniki teng genah. Niki rasa ring tengah Bu. Nggih, Pak. Raresa nuwun. Nggih. Nggih, suksema akan majang ring Ibu penyuluh sareng Bapak penyuluh sanes sampun presiden ngagingin pengasaran dita puniki saudara ring alasan yang makin baning sepenapi indek dinas ditang puniki malah jebah ditang jaga aturan. Puniki ditang pekak tiange sebenarnya puniki sane medue lontar sapunika kewantan lontar punika sampun buuk sesuratan ten janten benten sanes sambah rusak punika niki tiang nunas dulu majang ring Bu sareng Bapak penyuluh. Tadi saya sampun yang cingain ring Facebook punika benten sekali ibu bapak punika makarya mersin lontar. Patus kadi punika nggih. Nggih, nggih. Niki program saking napi punika ngumargi kok mersin lontar punika. Kumargi nyane. Inggih Bapak, titiang sareng semeton titiang puniki saking penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Puniki sane poleh tugas ring Kelurahan Karangasem. Yakti punika penyuluh ngamargiang konservasi lontar punika marupa perawatan lontar miwah identifikasi lontar sane wonten ring masyarakat ngewantu ngelestariang puniki adat miwah budaya Bali sane wonten ring Bali. Inggih Pak, niki kewentenan penyuluh bahasa Bali
utamanya niki ring sejebak jagat Bali wenten penyuluh nenten ring Karangasemanten tetujonnya nih saking pemerintah Provinsi Bali mangdani sekali mangkin Bapak medue tetamian leluhur sane adiluhung asapunike nike patut ke upepire ke lestarian jaga kebersihan mangdani ngantos ke pungkur bekas putu-putu cucu anak-anak generasi Bali kantun preside ngingakin tetamian leluhur puniki sekali lontar asapun. Oke, dan nggih wonten benten. Terus demen aja bos nggih cang jadi ngawin pekak jange sepisanan cang ngambil lontar. Inggih Pak. Lurus nggih, kalian demen kantos demen aja bos. Nah, Kak ngoyong kan bekak tiang yang abon niki malu. Nah. Iya, tadi niki. Iya, ibu-ibu sami puniki kuentenan lontar pekak tiange. Nggih coba dumun niki cingak-cingakin kuentenan lontar tiange wantah dados niki tunas tulung bersihin aja bos nggih. Inggih. Coba cingain dumun Paknya. Iya, tadi niki, Bu. Wih, akeh niki lontane niki, Pak. Nggih, napi kadang niki dagingnya nih nuning Nggih ngantos kadi niki lontarne nggih. Pun suwe pun kering pun api deh kenal sareng pekak dia niki. Inggih Pak. Ajengnya sarang jeruk ketat niki. Nggih niki pun nggih. Nah tulung dumun wantu pun niki. Tapi dagingnya nih nuning. Swastiastu. Inggih, Swastiastu. Nggih niki pun pekak tiange niki ngene enang lontar niki. Nggih. Niki pun duwen penglingsir kane dumun niki kan ning napi dagingne niki lontar tiange. Niki lurus sampun. Yake mari bos wajan dumun napi dagingne mandu ngene dalar sareng dusun pekak iki. Nggih, kaisang. Ye, beli ujang beli milu. Pang tawang seken ya bicara ke peka punya malah tukang kecel ya lo di sisi. Ngalin. Kengken ini rame-rame nih kak. Ya. Tadi kini yang lontar. Iya, ujang-ujangan nih. Tadi kini, ya kak, ujang kini yang lontar kaknya nih kebangun sedontar kak. Ini saya kacung. Di cekawak-kawak gini bang udah lontar tetami anak lingsir ya. Kengken nih. Uyuten beli. Sing pang seken nih, bae cekawak-kawak gini. Kengken maksudnya nih kengken. Yan, adeng malu Yan. Nih, adin mayani nakar ngorang jani nyelasang teken wayan nah ojo sebenah nene unduk kene. Nah, ya Apa nih kengken. Dan malu beli. Kadang-kadang nih malu rejek bangras kan pesawat beli nih. Nah, kene beli. Beli benawang. Pekak terus yang lah apa-apa. Beli nguyutin. Apa warisan pekak ini? Ne bewarisan pekak warisan kumpin beli nih. Kumpin tiange pang beli nawang. Beli bisa bahasa Bali. Nah, bisa ne itu nih tiang di tulungan aja. Penyuluh bahasa Bali kone ada nih tugasnya bisa masak sara Bali, mersihin sara Bali pang lontare kedas. Pang nah beli nawang, tiang masih nawang apa isin lontare nenenan. Nah, tiang kenten lunas tulungan jak penyuluh bahasa Bali kone ada nih. Ya beli tagih kekujang nih warisan peka enak nih kan warisan aja peka. Warisan lenan sing ada nih kak kini duen warisannya kak. Pesuang nih Kak, pesuang. Kap warisan peka ini masa lontar-lontar duen ngenah dini. Nak kene gen tepuin di punapin. Bing lah adi je caro peribahasa nih. Kukur liungkat sing ada. Nah, do beli. Tahu kan nih? Apa tuh? Tutur kan liu kak. Sing ada banyak. Dan ke tuang beli. Kadang-kadang malu raga nu sehat dan peka benduk bayi ini betul dan raga kan nu segeran. Tadi lah ulah-ulahan malu jangan beling lah sampai nih malu adep. Nglah kucit ada mbak. Dua doen memunyi nyenteng lah kucitin yang lah sampai lagi adep.
Ini masih beling aku sing bisa macam lontar. Ipiran dua kadin macam mau baca coba beli. Nah. Ken lontarnya nas coba niki mace niki aduh niki kedas-kedas. Beli bisa pasti masuk. Dan malu dan ada niki sing seken debuk tulisan ini yang ketikan seken. Kacrit. Aduh, beli deh yang tu ni kacrit apa Kacrit bakat baco. Ini pirengang yang karmace. Ikan ni. Adik ini yang lontar nih Rani. Isang. Ini nak cemer nih, magadi. Sirah ni kau ngolah pipes ulung Kian tu pipes yang lah. Adi mau ingat aja pipes berarti mau nguluk-nguluk mau kerauhan. Ternyata ibu nguluk-nguluk ya kerauhan. Sing kerauhan. Mara nepok pipes. Ya tahu aku pipes ulung. Sing kerauhan tuh nguluk ya. Loh, Kengken. Pang Tawang nih. Ini anu ngundang penyuluh bahasa Bali. Bekak dua ngelah warisan lontar. Pang Tawang isen lontare apa je isen nene. Pang sing nyanan ilang warisan leluhur iraga. Kita maksud bekak ini ngundang penyuluh. Oke, tuh kak mana apa doen mana yang dari Tawang apa doen isin lontare ini coba bersihnya dengan penyuluh ini kak. Nah, jani bekak nunas penyuluh mana latarang jebos majang iki sareng cucun PKE pang kuningina isin apa itu daging lontare niki nggih. Puniki Pak, daging lontar bapake druan bapake puniki wenten usade, wenten bebantenan, wenten pengayam-ayaman, puniki pengasih-asih. Nah niki durung purun ditiangan karena dan durung uning tapi dagingnya nih dua niki lontar drone sampun rusak Pak. Jadi punike Pak. Oh, dong magenepan niki daging lontare nggih. Win ada lontar nih temenin tiang nih ke pengayam-ayaman ningken nih nggih. Ningken ke pengayam-ayaman nih. Niki Pak. Niki nggih. Mih. Tenyedang pantiang macen niki. Yen dados salinang jebos nggih. Nggih, Bapak Ibu penyuluh nggih, salinang jebos nggih, Mang tiang nak hobi niki nak demen kinten. Metajen kinten. Pangwenten pelajaran. Nah, malih siki nika. Yang penting Kak pasti teman masih pisan Kak. Ini kan yang pengasih hasil dalam malih siki nggih. Pangwenten baca-baca tiang Jumah. Beli mabat gede dogen bayan beli nih. Nagi lontar pengasih-asih cangkengken tuh cangkengken. Angon ngalih gawe di sisi gitu loh. Ne doen yang telah ban beli mai mulih beli deben beban munyi. Beh, ingetan kan ingetan. Om Swastiastu. Ainggih para pamirsa nerang sami titiang makasami penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali pamekasnyane penyuluh bahasa Bali Kabupaten Karangasem. Majang ring krame Bali pamekasnyane wewidangan Kabupaten Karangasem sireje sane meduwe lontar mangdene nenten ajawira utawi nenten kepingit. Nah, puniki penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali utamanyane penyuluh bahasa Bali Kabupaten Karangasem meduwe program konservasi lan identifikasi lontar punike ngewantu masyarakat utawi krama Bali antuk ngupepire utawi perawatan lontar. Ainggih asa punike sani preside aturang titiang makasami titiang puputang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Mangken hidup besok mati memanyakan
keranjang pada